Omurukiko rushitamira hagombora yabwiza ubwero rwitabiremu ba kansara ba chairman b'entebe zo kubanza RDC kawo hamwe n'abandi kishanjurwe ngo meya wabwiza ubwero Toma Town Council Patrick Bugambwensi hamwe na engineer wa district eji bakashereka work plan y'engute chairman Didas Tabaro yabira shemerire kutungaho kope okureba engute zabire zishemerire kukorwa so ba kansara bakabanterire bakugamba ha work plan zizi nico mbe ninzi insisting aya mutukarabyo mu council miliyoni 3 bongati baratworeshere work plans bituwe meya Patrick Bugambwensi hanshonga yo kushereka work plan nagira ngo bakahandikira kawo bari kushaba greda ecyari kugira ngo chairman akabashemerire kutunga kope kurgo wakawo okumanya greda ye ecyeriyo neza kukora chairman nagira ngo ubwanyuma kija yahebwa kope ya work plan bita kashanga ngo enguteze umwe zabiri shemerire korerwa mbero 2 paka baba tahebero 3 work plan zezo shanga muki urubuto rwamuhekera nome nakuza nk'icyo tubiro urubuto rwamuhekera bari mu cwigi cyo bakeme no cyuma ya uruka ko bibiro bihe nebiro biri nimbi hadari konko mu work plan harimo bibiro binga greda bano baje baramashita no baje baramashita ga miliyoni 1.5 gutyo so hateje miliyoni 1.5 yekere cyakashatu neba yaba sevuti mahur weda bateka hot driver ngo ajivugire biro 3 kandi ajivugire biro bingahe allowance taken Patrick Nayengeragera ngo greda ko yatangira kushare nguto chairman akajemereza kandi chiko zabire zakozurwe n'abantu bari kumanye cyo kugenda misho atandika twasha mu katuma twetwa ganga hariya ija greda upare tukuvuga yanje chairman yake kayandira yanje mukuru greda junju party hatizo contradictions kuko urukiko tugire muri mazo tuziye tugumizemo enjura tuyo tugiriyo hati nyencha kare greda tubanja mu parking so icyo nco cyabireho imwahurira WhatsApp naci uruviyo nkuru warigiraho so hati kuturugaho yakansha bashija bwenshi magumiza hata aho yecengera mayango hari hekitari kirungi aha bwenshi work plan bashereka kandi bakishereka bakagumizamo with impunity nakajogano bakagumizamo bakashara no bunaragira ngo yabareke so nagambira driver please park that vehicle bita habwo kugira enciko bakacengana nuko meya kushaba kusasurwa kungana ureba urukiko ndumana byo nacho nantaka basa kushimagwa na rero siminta kushimanya kunkecho nanisha bangu kunakubanye n'inakigambire nanye kandi umutamanya munsasirwa na chairman bitu bo bakansarano bagira ngo ibiti byo byonke biryo mu town kanseji bitu na sente zuru kwijo budget ya town kanseji tizikagera gace zakora ugaftugire kushobora kugira kwereka tubashanga na n'inguto zibaye submitigira ha district bongire mu n'inguto zindi akatukatire mu nguto mukaga twatire mu rwa bakire inguto zirengire ko kara giso kumariya speech yani ebyo n'inguto tubyatanike izo RDC katera waragire ko habaho urukiko rwaho naho bakansara aba bakongera kutangazwa aha senteze kizakozire bagarike umu work plan zizo babiri bakozire bazabaretere babiri batakazirebere mwayegereza bazikirize ngo kuziri ninga bazihinduremo icyo cyana ningamba revision urukiko ruhendire bari kuza kushitamisa kanso yaho naho kandi nabaza gukora project ya government yona no kubanza bagitongozaho agumaza district areke kuzamucuru bano yaje engute ishemerire gukorwa harimo umuhekera akasusano kamparo rwentojo bungonzya akashenyi hamwe n'izindi gasha kwa Suzanne Charles Sima